Ja sam završio agronomiju i ono što sam naučio na faksu je da je poljoprivreda dosta zeznuta. I da ima tu nekakvih problema u toj poljoprivredi koje bi valjalo ispraviti i onda smo mi osmislili jedan model koji i za kupca poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane, i za proizvođača poljoprivrednih proizvoda donosi neka rješenja koja do sad nisu imali. Znači, riješili smo cash flow, odnosno za poljoprivrednika smo riješili da uvijek dobiva svaki mjesec neki prihod, čak i onda kad nema proizvode, zato što smo naplatili pretplatu, a ne jednokratno plaćanje. Riješili smo rizik, zato što se radi puno kultura odjednom i ako nešto se desi s jednom, bolest, nametnik, prirodna nepogoda, nešto od tog će poginut, a ovo sve drugo će biti ok, a kupac je ok s tim. I najbitnije za korisnika je da se ne tiču divljanja cijena. Znači, kad nešto jako poskupi, to se njega ne tiče jer on u principu ima tu pretplatu koja mu garantira da je njegov vrt uvijek njegov vrt i iz njegovog vrta stiže povrće bez obzira koliko ono u dućanu košta.